منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. Let his death come when he believes in Allah on the last day. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ. And let him treat people as he would like to be treated well. ومن هنا جاءت شرائع الإسلام تحمل الأحكام التي تحسر هذا المبدأ العظيم وتنشره بين المسلمين. Hence, the laws of Islam came to carry the rulings that achieve this great principle and spread it among Muslims. وإن من يغاض هذا الهدف النبيل, and whoever neglects this noble goal, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, says, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. That لا تحاسدوا, do not envy one another. ولا تناجشوا, and do not outbid one another. ولا تباغضوا, and do not hate one another. ولا تدابروا, and do not turn away from one another. ولا يبغ بعضكم على بيع بعض, and do not undercut one another. وكونوا عباد الله إخوانا. O servants of Allah, be brothers. المسلم أخو المسلم. A Muslim is a brother to another Muslim. A Muslim is a brother to another Muslim. لا يظلمه. No, he does not wrong him. ولا يخذله, and nor does he abandon him. ولا يكذبه, and nor does he lie to him. ولا يحقره, and nor does he look down on him. التقوى ها هنا, ويشير إلى صدره 3 مرات. The Prophet said that pity is here, and he pointed on his chest 3 times. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. It is enough evil for a man to look down on his Muslim brother. التقوى ها هنا يشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. A Muslim is prohibited to another Muslim. His wealth, his honor, his blood, his wealth, and his honor. أيها المسلمون, حسب هذا الحديث لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم بقول أو فعل لا يرضاه. Our Muslims, according to this hadith, it is not permissible for a Muslim to harm his Muslim brother with words or actions that he is not approved of. يجب عليه أن يقيم له حقوقه ويرعى له مكانته. He must uphold his rights and respect his status. يسعى فيما يحرب المحبة وينهى عما يفسد المودة. Strive to do what brings love and forbid what spoils love. قال الله تعالى, Allah the Almighty said, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. That and those who harm the believers, both men and women, have borne upon those who are believers, both men and women, other than what they have done, have borne upon themselves a great slander. Do not harm your Muslim brothers, because Allah said that if you harm your Muslim brothers, you have borne upon yourselves a great slander, and that is hellfire. النبي صلى الله عليه وسلم, the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, says, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. That a Muslim is one from whose hands and tongues the Muslims are safe. Let your Muslim brothers be safe, but with your tongue and hands. رواه مسلم, narrated by Muslim. وفيما رواه المسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم, and in the narration of Muslim, the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, من حمل علينا السلاح فليس منا. That whoever takes up arms against us is not one of us. معاشر المسلمين, إن الأمة ما تبعدت عن منهج الله عز وجل ولم تحكم شرعه تبارك وتعالى. O Muslims, if the nation strays
from the path of Allah the Almighty and does not abide by His law, فإنها تفقد هذه النعمة العظيمة. Then it will lose this great blessing, نعمة الإخاء والتوادي, the blessing of brotherhood and affection. ويحل بها حينئذ التفرق والتهزب, and then division and estrangement will be for it. ويصب صفها الاختلاف والتنازع, and then its ranks will be stricken by differences and discords. وحينئذ يحل بها قلوب العظمى ومصائب الشتى, and then various hearts and then great hearts and various calamities will follow it. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, says, وما لم تحكم أئمة بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. That if the nation does not rule by the book of Allah, Allah will make strife among them. وفيما رواه المسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم, and in the narration of Muslim, the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدا. سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها, وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها, وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني إياه. He said that سألت ربي ثلاثا, I asked my Lord for three things. فأعطاني اثنتين ومنعني واحدا. He gave me two and he denied me one. سألته ألا يهلك أمتي بسنة. I asked him not to destroy my nation with famine. فأعطانيها, and he gave it to me. وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق. فأعطانيها, and I asked him not to destroy my nation by drowning. فأعطانيها, and he gave it to me. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم, and I asked him not to make strife among you. فمنعني إياها, and he denied it to me. إخوة الإسلام, إن من يتتبع تاريخ الأمة يجد أن الفتن والمصائب تقع بالأمة حينما يغلبون أبناء الدنيا على الدين. إخوة الإسلام, our brothers and sisters in Islam, if we follow the various calamities, follow the nation, when its sons gave priority to the whole life of a religion, وهلسلت الدماء وأزهقت الأنفس, إلا حينما فقد هذا الأصل العظيم. Has blood not been shed and lives lost, except when this great principle was not there or was lost? وحل محله اتباع الهوى, and replaced by following whims, والنفس أمارة بالسوء, and soul that commands evils, واتباع الغرب والشر, and following the worst and evils. روى الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, الحاكم narrated the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, عذاب هذه الأمة جعل بأيديها في دنياها. That the torments of this nation are made by its own hands in this nation, in this world. فيا أيها بناء الأمة الإسلامية, حققوا بينكم المحبة الإيمانية والأخوة الإسلامية. All sons of Islamic nation, achieve among yourself love of faith and Islamic brotherhood. واحرصوا على وحدة صفكم واتفاق كلمتكم, and be keen on the unity of your ranks and the agreement of your words. قودوا أنفسكم بالمحجة البيضاء. Lead yourselves with the pure soul. محجة القرآن العظيم وما أرشد إلينا نبيكم الكريم. The soul of the great Quran and what your noble Prophet Muhammad, peace be upon him, guided to you. وإلا فمتى زالت القدم وزاغت الأبصار وجنحت المناهج عن ذلك المنهج العظيم والنور المبين. Then, when the foot slips and the eyes deviate, and the methods deviate from the great methods and the clear light, فإنه حينئذ تغلب المنافع الذاتية والمصالح الشخصية. Then selfish interest and personal interest will prevail.
وحينئذ يقع التحزب and then division will occur وتنشر البدع and chaos will spread وتنقسم الأمة فرق وشيع and the nation will be divided into sects and factions فيكون حينئذ عذابها بأيديها and then its summons will be by its own hands. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, the Prophet may Allah bless him and grant him peace says, إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. That if two Muslims meet with their swords, the killer and the killed will be in hellfire. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. It was said, O Messenger of Allah, this killer, he has killed. We know he will go in hellfire because he has killed. فما بال المقتول. What about this killed? قال أنه كان حريصا على قتل صاحبه. He said that he was eager to kill his companion. That if this one, he would kill him. Even this one would die. Now all of them, they have to go in hellfire. فالله الله أيها الأمة حققوا أخوتكم التي دعاكم إليها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. O nation, achieve among yourselves, brother, realize among yourselves the brotherhood to which the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, called you. فإن السيف إذا وقع في الأمة لم يرتفع إلى يوم القيامة. For if the sword falls upon the nation, it will not be lifted from it until the day of resurrection. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, says, فإن السيف إذا وضع في الأمة لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة. That for if the sword falls upon the nation, it will not be lifted from it until the day of resurrection. So brothers and sisters in Islam, let us join and fight against it. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. توبوا إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Basiramu bannange bagananga mu Busiramu mbakubiriza omutima gwange omwoyo gwange nejjamu okutya Allah nga watugamba mweno aya y'ekitiibwa nti ya ayuha alladhina amanu ttaqullah, abange mmwe abakkiriza ntya Allah haqqa tuqaatihi, mu butuufu bw'okumutya, engeri gye mulina okumutyamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, temugezaako okukkiriza kufa kubatuukako okujjawo nga muli basiraamu. Basiraamu bannange, mu kutuba yaffe esoose tubadde tuli kwogera ku okuyunga oluganda lw'obusiraamu. Hadithi ze tusomye ne aya nga aya mu Qur'an Allah ekitiibwa atugamba nti innama almu'minuuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, nti abasiraamu abakkiriza baluganda fa aslihu baina akhawaykum, kati mulongoose wakati w'enganda zammwe. Kati muyinza olabanga oluganda lw'obusiraamu omubaka sallallahu alaihi wasallam lwatukubiriza olulwo tulina wano kati, so oluna omubaka sallallahu alaihi wasallam lwatukubiriza. Allah yatugamba nti faaslihu baina akhawaykum, mulongoose wakati w'enganda zammwe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadithi emu mathalu almu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathali aljasadi idha ishtaka minhu 'udwun tadaa lahu sa'ira aljasadi bis-sahli wal-huma. Ekyokulabirako oba example y'omukkiriza mu kwagala kawe n'omukusaasiragana kwabwe.
مثل في تواddم وتعاطف وترحم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو kiringanga omubiri nga ekirungo kimu ku mubiri gufunyeko ekizibu tadaala usaila aljasadi bisahli walhuma ebirungo byonna tekirungo kiwulira bulungi okujjako nga tekiwulira kiwulira bulungi olwokuba kirungo kinnaakyo nga kikoze eki nga kifunye obuzibu tekirungo kiwulira bulungi nga kirungo kinnaakyo kifunye obuzibu kati example Omubaka sallallahu alaihi wasallam yo gyali atuwanga ategeeza katugeze muganda wafunye accident oba business ye egudde kati kaŋŋambe tosobola nakwewaka okujjako nga ogenze n'omuyamba nga wadde tolina busobozi lisiti ogenda n'omulaba yo example Omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yali atugamba nti ekiyungo kyonna kiba kifunye obuzibu nti ebiyungo ebirala byonna byonna tebiwulira bulungi kyo kyatugamba nti omusiraamu yenna katugeze nga afunye obuzibu basiraamu banne abakkiriza banne tebawulira bulungi nga kizibu tekivuddeewo Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba hadithi endala nti man ahabba an yuhzahzaha ani nnar wa yudkhila aljanna faltati maniyatuhu wa huwa yuminu billahi wal yawmil akhir nti oyo yenna ayagala okuwonyezebwa omuliro aguveemu agenda Allah amuyingiza ejjana faltati maniyatuhu wa huwa yuminu billahi wal yawmil akhir okufaaluka kutuuke nga kkiriza mu Allah n'olunaku olusembayo kati walyati ila nnas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi dera kalongose eri bana abantu engeri gyajja okwagala omulongoosezaamu engeri gyajja okwagala omukoleramu kati igwe oyinza okwagaliza munne obwavu nga gweyagaliza bugagga banne bayinza okwagaliza obugagga nga bakwagaliza n'obulamu obulungi n'obwagaliza ebibi esi kirungi mu busiraamu Omubaka sallallahu alaihi wasallam yakitugaana Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba hadithi endala nti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tali omu mmwe akkiriza okutuusa nga ayagaliza munne kyeyagaliza magaliza bannammwe ebintu ebirungi woyagaliza kati mwenna muli basiraamu mwenna muli kyekimu noyagaliza munne okufa nga toyagaliza kufa noyagaliza munne okufuna accident nga gwe oli mulamu obulungi noyagaliza munne obwavu nga gwe weyagaliza bugagga oba oyagaliza obugagga munne mwagaliza obugagga toyinza kweyagaliza bugagga munne n'omwagaliza bwavu Omubaka sallallahu alaihi wasallam yakitugaana Allah n'atugamba mu aya nti walmu'minuuna walmu'minaatu ba'duhum awliyaa'u ba'd nti abakkiriza abasajja n'abakyala nti ba mikwano bo mu bo bakubiriza mufuna emikwano emirungi temufuna mikwano gigenda batwala mu bibanda kulaba firimu temufuna mikwano gigenda batwala kunywa myenge temufuna mikwano gigenda bayisa riba egyo mikwano si mirungi kubanga omukwano gugenda kuleetera ebizibu olunaku lw'enkomerero ofune emikwano egigenda okuleetanga mu muzikiti osoma Qur'an ofune omukwano nga gogugenda okusitusanga ekiro osale layiri gyegyo emikwano gyetulina okufuna sallallahu abawa emikwano emirungi Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atugamba hadithi endala emu nti man hamala alaina silah falaysa minna nti oyo yenna nagezaako nakwata ekisi oba mundu oba kiso byonna kasitola abanga kisi nageza nakikwata nakiteeka ku bulamu waffe falaysa minna Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tali muffe hadithi endala Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti almuslim man salima almuslimuuna min lisanihi wa yadihi nti omusiraamu yoyonga basiraamu banne bali bulungi nga bawulira bulungi nga bali se kati egyo mikono gyegyo abasiraamu banne bayinza okubeera nga tebali seefu ng'obabonyaabonya kati n'olulimi lwoyinza okufuma abantu naye nga okufuma tekukuzibwa mu busiraamu kati ebyo ebintu Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali atugamba n'atugamba hadithi emu endala nti adhabu hadhihi al-umma ju'ila biaidiha fi dunyaha ti ebibonerezo by'eno umma Omubaka sallallahu alaihi wasallam eno gye tulimu
bigenda kuva ku mikono gyaffe ffennyini. Ekyo mubadde mukimanyi. Gigenda kuva mu mikono gyaffe ffennyini, ffe abayeetera ebizibu mweno umma. Kati ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kye yatugamba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atugamba hadithi endala nti idha iltaqa almuslimani bisayfihima, nti singa abasiraamu babiri bajja ne basinkagana n'ebiso byabwe, ne basinkagana ne batandika okulwana, falqatil walmaqtul fi nnar, nti onasse ne gwe basse fi nnar, bagendagenda mu muliro. Qila ya rasulallah, kyagambibwa nti ogwo omubaka wa Allah, hadha alqatil fama balu almaqtul, ono asse ye tumanyi asse agendagenda wa mu muliro olw'okuba asse, naye fama balu almaqtul, ate ono gwe basse. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabaddamu kimu n'abagamba nti annahu kana harisan ala qatli sahibihi, nti naye abadde n'enniyetta munne, era singa naye yali museebo n'abadde bagenda mu muliro. Kati oli yasse, kati era bonna balina kugenda mu muliro. Omubaka sallallahu alaihi wasallam anatugamba hadithi endala nti la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru, nti la tahasadu, temulyanku nsaalwa. For example, kati kukyalo muyinza kukyalo ne mubeera n'emmotoka eja nga ebayamba ku kyalo konna, kati n'ovaayo nga n'okwata emisumaali oba enkiki ng'ogenze kwona mipiira gya mmotoka eri, kati oba okyali awo ng'omaze okwona gyonna omaze okwona n'owulira nti ewaka ki omwana w'omusota gumulumye, kati oba ogenda kukolota ng'emmotoka erina omutwala mu ddwaliro, kati olaba woletera munne ebizibu ate ng'ate ebizibu byamuletedde ate biddidde ggwe. Bakuliza temuwulira ku bannammwe ensaalwa, kuba ensaalwa mbi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yasitugaana. Nayongera nga mu hadithi ng'agamba nti wala tanajashu, nti temwongezanga bipimo. Katugeza munno ayinza okujja nga agula kilo y'obuwunga, n'omugamba nti eri ku 5,000, n'abeera nga azireeta ng'aligezaako, n'omugamba yakateze ku mutwalo, anaddamu n'ogyusa mu kitundu 2, ng'otwala butwazi ng'ongeza bwongezi mu maaso, n'olemesa omuntu okugula ekintu. Bayonna gye Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagitugaana, kiri haramu. Naye nga atugamba mu hadithi nti wala tabaghadu, temunyigiranga bannammwe. Oyinza onnyigira munno, naye nga katugeze oyagala kusoma Qur'an, nga wonna wamuli teri asobola okusomesa Qur'an okugyako n'omunno gw'onyigidde. Masira bannange, munno wakunyizanga musonyiwe, Allah ajja kuwa ekisingamu obulungi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yayongera mu hadithi ng'atugamba wala tadabaru, temwawukananga. Kati singa wano twawukana, ffenna ne twawukana, kati Omubaka sallallahu alaihi wasallam okuyinga oluganda lw'Obusiraamu kwatukuliza si kwatuba tuliko, kwatuba twawukanya, ate Omubaka sallallahu alaihi wasallam tatukulizako kwawukana. Tetugezangako ne twawukana Abasiraamu, mumanyagane, mwenna muli Basiraamu, sallallahu bwenna abayingiza ejjana. Omubaka sallallahu alaihi wasallam nayongera ng'atugamba wala yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'd, nti temutunda kwa bannammwe, watula mutunda kwa munne ayinza okujja nga katugeza aze okugula bijanjaalo oba muceere najja okugula, kati nga gwe oli mugakiro ya 3,000 nomutandika nga yalina 2,500, kati nemutandika kati oli nagamba jawuze njikuguza ne ku 10 njikuwa ngali kuyita kiro. Kati ekyo Omubaka sallallahu alaihi wasallam akitugaana, kiri haramu. Mu hadithi endala Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti fa inna as-sayfa idha waqa'a fi al-umma lam yartafi' anha ila yawm al-qiyamah, nti singa ekisi n'agala nti oba mmundu oba kiso kyonna nga kisi nekigeza nekijja nekigeza nekitandikawo omwana w'omma nekigeza nekitandika, kati nga kiri Palestine bali kutta Abasiraamu bangi babasse, naye tuba tekijja kuvaawo okujjako mu lunaku lw'enkomo olutuuse. Basiraamu temukwatanga bisi nemutandika kutta bannammwe, kuba ojja kitandikawo kati empala netandike, kati tekijja kuvaawo okujjako mu lunaku lw'enkomo olutuuse.
Nasa Allah ambawa ni Palestine Allah bayamba batasa. So bagana nga Muslim bya betwade kugaza ko okujukanya ko nakula lero. Nasa Allah mwenna bibagase. إن الله يأمركم الصلاة على النبي حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين والحمد لله رب العالمين. Islamic Media, Qibla Islamic Media.